Pake iGcokama lijwayele ukuyishayela amanco kodwa-ke libe selikhuluma amazwi abalulekile laphana lihlangana alimayelana nezimpi zomculo. Ngiyakubingelela la mlaleli wami kuphi nakuphi la kufika khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena-ke Mathindo Gcozi Ntombi zomqhamuka amahlaka abanyeze baqhumana imali ukuthi ubuwazi. Ngana wethu ngoba sikhuluma lokuqala la ngicela wenze okulungile press subscribe button, share uphinde ucomment ulike ivideo yethu. Okukhuluma konke uma subscribe ikhomara kuhambayo kodwa-ke siwe senze ukuthi kube wena oqala uthola notification uma sefala ivideo phambili. iGcokama libalula ukuthi liyayigwema indaba ezimpi kulesikhathi samanje njengoba ke sekubaluleke ukuthi ushaye ingoma wehlise ngala ezimpini njengoba ke abantu abaningi sebenaka ingoma abasayifuni indaba yempi le ekade sekudunywe ngayo phakathi kwakhe ke noKhuzani. Uthe uzama ngayo yonke indlela ukugwema. Uzokhumbula umlaleli wami ukuthi ke uke waposta isithombe la khona ke ebabongela ethi futhi abantu ababasupport uKhuzani kanye ke nomqansa lapha ke enkundleni zokuxhumana wakuveza futhi ukuthi ke abalandeli bakhe abahambe beyolalela ingoma yakhe ke uKhuzani lapha ke enkundleni zokuxhumana. Ngaphandle kokwanda kakhulu umlaleli wami ngiyafisa ukuthi izwele iGcokama likhuluma mayelana nalolu daba. Yayimnandi kodwa manje ngigwema ngabomu. Ngine izathu zokugwema ngigwema impela ukugwema impela ngoba isikhathi manje sezimpi ebhuti mojabuka sesiyaphela. Sekubuya lento ukushawa kwengoma. Yabo. Lento ukuthi umuntu oyongena e-studio ukhuluma indaba zabantu ayisiyaphela manje. Ayisasebenzi. Ayisasebenzi. Ayisasebenzi indaba zabantu mfowethu ngoba ziyabheda futhi indaba zabantu ngoba uthola ukuthi uyayikhuluma angithi ngesisoka sifana. Kokunye mhlawumbe ukuthi uyayikhuluma indaba zomuntu uthi uyibeka ngesisoka sivele ihlambalazeke. Sikukhandela ngakalana amazonto. Bari ngcono mina ngivele ngithi maze ngezaputshuka noSolamine. Ya uyayicaya baba. Wena unankinga wena. Mina ngisho bazizaputshuka noSolamina. Bese ngingasho noma ngisho ukuthi nokuthi ngiyakwazi kodwa manje ngeke ngize ngikhuluma ngalokho. Vele usungasho. Awuhlukane nengane ethi ngimtshelanga mina uma uthi nje ushuke. Yabona nje sisakhula kunengane ukuthi uma untshontshe ushukela uthi ungamtshela uma ifike ingane mangabe isiyincengela kumamithi. Wema angimtshelanga ubona into angimtshelanga uma uthi untshontshe ushukela wena. Into efanayo wena loyo. Kodwa ngibona nyakusuphe lebhuti mina impela ngicabanga ukuyibamba i-album yonke impela iphelele. Yebo. Ngicabanga ukuyibamba ngabe kahle nje nkabi yami vele mina bekithi ngisazokufonela nje ngithi ukukuthepha ukuthi hayi ndoda awuyeke nje Paris igilele emhlolo egilayo ngoba mawuqhamuka yena album uzobe uzoyemaka wena iParis ngoba vele angiboni ukho umuntu ongakwazi ukuyemaka kodwa ke mawusuqhamuka wena ke album uzoyemaka wena. So ngithi ngizofonela ngithetha uyibambe kanjani uyibambe idede iqhubeke nalokho yena ukuthi nje futhi uDecember ngoqala manje athi ngoqala idlinja kodwa ngivakashele izimpisi lapha zihamba ngeiprinter itoniwe izitoni ukuthi ziyabhedaka mayibhisi ufune ivumele ijwayele la uhlala khona. Ya ngoba ngena ngazothi siyamlanda. Hayi. Phela kodwa hayi siyamlanda. Inkazazi zozintathu kodwa uthi iprinter intathu kodwa iphepha lilodwa. Wathi le. Uthola ukuthi erenkeni amatekisa inetekisa amatekisa ngamawele. Inamatekisa u4. Kodwa lapha emakhompyutheni vele ukuthi ina 2. Zimpisi ke lezi. And ngizwile lefike lapha lesprinter impimpile ithi lento ekwengisho ngikhipha ukopho lwazo ngithi zishintsha amaphepha zidayisana amaphepha oMaster 323 lapha ehostel. Uthi zizongidubula. Eyizonya ngeke ngizona. Hawu ngeke ngizona. Waba nenkani kangaka ngoba usuhlele eduze kwami. Ngiyabona siyawazi nje lokho ngezitolo. Mhlawumbe usho usucashe lapha sizokhwama la. Kodwa wale futhi. Ola futhi wahlala hostel. Awungahlala ehostel lapha. Bona ungabe ungalona ijongo kahle mangakahlala ehostel. Ngeke into eningi sifunda khona umpisi umpisi ufunda khona futhi mangena umpisi ungazohlala lapha angeke kube lento umuntu agcine yona hayi lutho angeke khohlwa ngoba nje yizo iphethe impilo uyabo yikho lokho ngikhipha indaba zazo nje ukuthi zosana njengoba uzomlaleli wami ukuthi iGcokama leyikhipha endabeni zezimpilo ikhuluma nje indaba yokuthi lona selifuna ukuthi manje lidlalele ingoma ngendlela emnandi uphinde futhi alwaveza indaba enkulu lapha ukuthi iGcokama ke lithi ukuyibamba i-album lengabe lisayikhipha okwamanje akudedela iParis isalisiya nje December njengoba lipheza naluthi hayi seliDecember vele lona ngane zawethu ngiyafeza ukuthi ngizovola khomelana nalolu daba lokuthi nje i-album yeGcokama sizuyithola kulonyaka cha hayi ke ngabe zobhlungu lezo ndaba abanye
abayithokozelanga zonke iy'ngoma but bebefuna ukuzwa omunye umphawu. Ngane wethu ngafisa ukuthi ngizuvo lakho mayelana nolu daba uhlangane laphana kwi-comment section usho-ke ukuthi wena uzizwa kanjani noma-ke igcokama uma ngabe lenza kanje uzizwa kanjani. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde ucomment khulu nakho konke uma usubscribe like amalike hamba kodwa-ke sosenza ukuthi kube wena uqala uthole notification uma sekufaka ividiyo phambili. Mina-ke angibambe la ividiyo. Danko.